Om Swastiastu. Kecunuk malih sareng titiang permata dewi ring melajah basa Bali. Dumugi rahinene mangkin irage ngemanggahang kerahajengan lan kerahayuan sareng sami. Sedurung ngawitin pepelajahan rahinene mangkin lugreyang titiang aturang para mesuksme majeng ring Ida Sang Widiwasa. Saantukan sangkaning asung kertawara nugraha ide iraga prasida kecunduk ring melajah basa Bali puniki. Om Awigamastu Namo Sidem. Rahinene mangkin iraga pacang melajah indik materi kelas 5 inggih punika kruna satma. Wenten tetujon pepelajahan ngenenin indik kruna satma. Saneka pertama inggih punika alit-alite presiden latarang teges kruna satma. Saneka ping kalih alit-alite presiden latarang pah-pahan kruna satma. Selanturnyane alit-alite presida mekarya conto kruna satma. Inggih sane mangkin pacang kekawitin indik teges kruna satma. Kruna satma inggih punika angkepan kalih kruna sane mebinayan nanging ngewetuang arti asiki. Dadosnyane wenten kalih kruna sane mebinayan utawi sane metiosan nanging yening keangkepan maduwe arti asiki. Inggih asapunika teges kruna satma. Selanturnyane inggih punika indik pah-pahan kruna satma. Kruna satma kakepah dados kalih. Saneka pertama inggih punika kruna satma pepadan. Kruna satma pepadan puniki kakepah malih dados kalih inggih punika kruna satma pepadan matung kalih lan kruna satma pepadan ngerasang arti. Pah-pahan kruna satma saneka ping kalih inggih punika kruna satma tan pepadan. Inggih sane mangkin pacang kelanturang indik kruna satma pepadan. Saneka pertama inggih punika kruna satma pepadan matung kalih. Contohnyane loh muani, meme bapa, lemah peteng. Loh muani anake rame mebalih arja. Loh lan muani puniki angkepan kalih kruna sane maduwe arti asiki. Asapunika taler meme lan bapa. Meme lan bapa kalih kruna sane metiosan yening keangkepang maduwe arti asiki. Asapunika taler kruna lemah peteng yening keangkepan dados asiki maduwe arti asiki. Contohnyane lemah peteng geginane tuah mepelalian. Inggih selanturnyane inggih punika kruna satma pepadan ngerasang arti. Contohnyane selem denges, manis melenyat, lan peteng deden. Putu awakne selem denges krana demen melayangan. Selem denges. Dadosnyane denges puniki ngerasang arti selem. Selanturnyane rasan gulane manis melenyat. Melenyat puniki ngerasang arti manis. Selanturnyane wenten contoh peteng dedet. Gumine peteng dedet sawireh listrike mati. Dedet puniki ngerasang arti peteng. Selanturnyane inggih punika kruna satma tan pepadan. Niki kruna satma sane nomor kalih nggih. Kruna satma tan pepadan niki nenten wenten paiketannyane. Contohnyane biu batu. Biu lan batu punika nenten wenten paiketannyane. Biu inggih punika soroh woh-wohan. Yening batu nika kruna aran utawi kata benda.
Yening keangkepan utawi kegabungin biu lan batu nike meduwe arti asiki. Contohnya nih, meme kepeken meli biu batu. Nenten je biu lan batu sane katumbas oleh imeme, nanging imeme kepeken meli biu batu inggih punika wastan silih sinunggil biu. Selanturnya nih, nyuh gading. Mensari meli nyuh gading anggone melukad. Nyuh lan gading puniki keangkepang dados asiki, dados nyane nyuh gading sane silih sinunggil wastan nyuh. Selanturnya nih, dadong tiange demen ngajeng kesele sawi. Kasele sawi punika silih sinunggil wastan kasele. Ainggih alit-alit sareng sami wantah asa punika indik kruna satme. Sane mangkin wenten tugas indayang alit-alite mekarya soang-soang kalih lengkare kruna satme. Kruna satme pepadan matung kalih, kruna satme pepadan ngerasang arti kalih, asapunika taler kruna satme tan pepadan kalih. Ainggih wantah asapunika pepelajahan indik kruna satme. Dumugi pepelajahan rahenene mangkin wenten pikenohnyane majeng ring iraga sareng sami. Makawesani ngatur puputang titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.